Agata Kristi, tajanstveni protivnik, dio 16. Nove Tomijeve pustolovine. Iz tame povremeno prekidane sjevanjem vatrenih noževa, Tomijeva svijest se polako vraćala u život. Kada je konačno otvorio oči, nije bio svjestan ničega osim razarujućeg bola u sljepočnicama. Bio je maglovito svjestan nepoznatog okruženja. Gdje se nalazi? Šta se desilo? Nemoćno je zatreptao. Nije bio u svojoj sobi u Ricu. I šta se k vragu desilo s njegovom glavom? Prokletstvo, rekao je Tomi i pokušao se uspraviti. Sjetio se. Bio je u onoj zlokobnoj kući u Sohovu. Jauknuo je i pao natrag. Kroz svoje gotovo zatvorene kapke pokušao je što bolje promotriti oko sebe. Dolazi iz svijesti, primijetio je glas veoma blizu Tomijevog uha. Odmah je prepoznao bradatog efikasnog Nijemca i ostao je nepokretno ležati. Pomislio je da bi bila šteta da prerano dođe svijesti, sve dok bol u njegovoj glavi ne postane manje oštar. Osjetio se nesposobnim ostati priseban. Uz bol je pokušavao odgonetnuti šta se desilo. Nekomu se, očigledno dok je prisluškivao, prikrao iza leđa i udario ga po glavi. Sada su znali da je špijun i vjerojatno će završiti s njim po kratkom postupku. Nesumnjivo da se našao u slijepoj ulici. Niko nije znao gdje je, pa nije ni mogao očekivati pomoć izvana i morat će se oslaniti isključivo na svoju pamet. Pa idemo onda, promrmljao je Tomi za sebe, a onda je ponovio svoje posljednje riječi. Prokletstvo. Primijetio je i ovog puta uspio sjesti. U trenu Nijemac mu priđe i pruži mu čašu uz kratku naredbu. Ispijte. Tomi je poslušao. Jačina alkohola natjerala ga je da se zagrcne, ali mu je na izvanredan način pročistila um. Ležao je na kauču u sobi u kojoj je održan sastanak. S jedne strane kauča stajao je čovjek koji ga je pustio u kuću. Ostali su nešto udaljeni stajali zajedno. Ali Tomi je primijetio da neko nedostaje. Čovjeka po imenu broj 1 više nije bilo. Osjećate se bolje? Pitao je Nijemac kada je uzeo praznu čašu. Da, hvala, vedro je odvratio Tomi. Ah, prijatelju moj, sreća da je vaša glava tako tvrda. Naš dobri Konrad snažno udara. Klimnuo je glavom u pravcu vratara zločinačkog lica. Muškarac se iscerio. Tomi je s naporom okrenuo glavu. O, rekao je, dakle vi ste Konrad, zar ne? Čini mi se da je tvrdoća moje lobanje i za vas bila sreća. Kad vas pogledam, jednostavno mi je žao što sam vam omogućio izbjegavanje vješala. Muškarac je zarežao, ali bradati je tiho rekao. Kod njega ne postoji takav rizik. Kako vam drago, odgovorio je Tomi. Znam da je omalovažavanje policije u modi. Ja vam prilično vjerujem u njih. Njegovo ponašanje je bilo bezbrižno do krajnjih granica. Tommy Beresford je pripadao onoj vrsti mladih Engleza koji nisu bili obdareni nekim posebnim intelektualnim sposobnostima, ali koji su nedvosmisleno u svom najboljem izdanju kada se nađu onome što je poznato kao škripac. Njihovo prirodno snebivanje i oprez kliznuli bi s njih kao rukavica. Tommy je savršeno shvatao da u njegovoj snalažljivosti leži jedina šansa za bijeg i ispod ovog nehajnog ponašanja njegov mozak je radio punom parom. Hladni glas Nijemca poveo je razgovor. Imate li šta dodati prije nego što vas ubijemo kao špijuna? Mnogo toga, reče Tomi s istom uglađenošću kao i ranije. Poričete da ste prisluškivali na vratima? Ne, zaista bi se morao izviniti, ali vaš razgovor je bio tako zanimljiv da sam zaboravio na pravila lijepog ponašanja. Kako ste ušli? Preko dobrog starog Konrada, Tomi mu se prijekorno nasmiješio. Ne bih vam želio predložiti da tog vjernog slugu pošaljete u mirovinu, ali zaista biste morali razmisliti o angažiranju boljeg čuvara. Konrad je nemoćno zarežao kada se muškarac s bradom okrenuo njemu i mrzovino rekao. Rekao je lozinku, kako sam mogao znati?
Da, upao mu je Tomi u riječ. Kako je mogao znati? Nemojte kriviti jadnika. Njegov ishitreni postupak omogućio mi je to zadovoljstvo da vas sve lično vidim. Učinilo mu se da su njegove riječi uzbunile prisutne, ali uvijek oprezni Nijemac ih je smirio jednim pokretom ruke. Mrtvaci ne govore, staloženo je rekao. Reče Tomi, ali ja još nisam mrtav. Uskoro ćete biti, moj mladi prijatelju, reče Nijemac, odobravajući žamor da se razlijegao među prisutnima. Mislim da neću, čvrsto je rekao. Veoma se protivim umiranju. Zbunio ih je, vidio je to po licu svog tamničara. Možete li mi dati neki razlog zašto da vas ne ubijemo, pitao je Nijemac. Nekoliko, odvratio je Tomi. Gledajte, vi ste mi postavili mnoštvo pitanja. Dozvolite mi da ja vama za promjenu postavim jedno. Zašto me niste odmah ubili prije nego što sam došao svijesti? Nijemac je oklijevao i Tomi je ugrabio svoju priliku. Zato što niste znali koliko od toga znam i kako sam stekao to znanje. Ali u tom trenutku su proključale Borisove emocije. On je prišao mlatarajući rukama. Ti prokleti špijune, vrisnuo je. Mi ćemo tebe po kratkom postupku. Ubij ga. Prolomio se pljesak. Čujete ovo? Pitao je Nijemac ne skidajući pogleda s Tomija. Šta imate reći na ovo? Reći, Tomi je slegnuo ramenima. Gomila budala. Neka sebi postavi nekoliko pitanja. Kako sam došao ovamo? Sjetite se šta je dobri stari Konrad rekao. S vašom lozinkom, zar ne? Kako sam je saznao? Ne mislite valjda da sam slučajno nabasao ovamo i rekao prvu stvar koja mi je pala na um? Tomi je bio zadovoljan svojim završnim riječima, jedino je žalio što Tupens nije tu da uživa u njihovom punom sjaju. To je istina, rekao muškarac koji je izgledao kao radnik. Prijatelji, mi smo izdati. Među prisutnima se razlijegao ružni žamor. Tomi im se ohrabrujući osmijehnuo. To je već bolje. Kako se možete nadati uspjehu u bilo kom poslu ako ne koristite mozak? Vi ćete nam reći ko nas je odao, reče Nijemac, ali to vas neće spasti. O ne, ispričat ćete nam sve što znate. Boris ovdje, on poznaje mnogo načina kako natjerati ljude da progovore. Prezrivo reče Tomi boreći se s neprijatnim osjećajem u dubini svog želuca. Vi me nećete ni mučiti, niti ubiti. A zašto ne, pitao je Boris. Zato što ne biste ubili gusku koja nosi zlatna jaja, tiho je odgovorio Tomi. Za trenutak je nastala tišina. Činilo se da je Tomijeva upornost napokon počela davati rezultate. Nisu više bili tako sigurni u sebi. On blefira, tiho je rekao Boris. Tomi ga je mrzio. Je li ga pročitao? Nijemac se s naporom grubo okrenuo k Tomiju. Na šta mislite? Šta vi mislite da ja mislim? Odugovlačio je Tomi, očajnički tražeći odgovor. Boris je odjednom prišao i zamahnuo šakom ispred Tomijevog lica. Govori ti, engleska svinjo, govori! Ne uzbuđujte se, dragi moj, mirno je rekao Tomi. To je najgore kod vas stranaca, ne možete ostati smireni. Sada mi recite, izgledam li ja kao neko ko misli da postoji najmanja šansa da bude ubijen? Samouvjereno je pogledao oko sebe i bilo mu je drago što niko nije mogao čuti izdajnički udarci njegovog srca. Ne, mrzovoljno reče Boris na kraju, ne izgledate. Hvala Bogu, ne zna čitati misli, pomislio je Tomi. Naglas je nastavio koristiti prednost koju je stekao. A zašto sam tako siguran? Zato što znam nešto što me stavlja u položaj da vam predložim zamjenu. Zamjenu? Bradunja ga je oštro pogledao. Da, zamjenu. Moj život i sloboda u zamjenu za... Zastao je. Zamjenu za šta? Svi prisutni su se skupili oko njega. Mogla se čuti igla kako pada. To mi je polako progovorio. Papire koje je Danvers nosio iz Amerike na Lusitani i učinak koji su proizvali njegove riječi bio je sličan udaru groma. Nijemac ih je zadržao pokretom ruke i nagnuo se nad Tomija. Himmel, znači imate ih. Čudesno miran, Tomi je odmahnuo glavom. Znate gdje se nalaze, bio je uporan Nijemac. Tomi je ponovno odmahnuo glavom. Nemam blage. Pa onda, zbunjenog i bijesnog izdao ga je glas.
Tommy je pogledao oko sebe. Vidio je bijes i nevjericu na svakom licu, ali njegova staložena samouvjerenost je učinila svoje. Niko više nije sumnjao u to da se iza njegove riječi nešto krije. Ne znam gdje su papiri, ali vjerujem da ih mogu pronaći. Imam teoriju. Pih. Tommy je podigao ruku i utišao bučne izraze prezira. Ja je nazivam teorijom, mada sam prilično siguran u činjenice. Činjenice koje nikom nisu poznate osim meni. U svakom slučaju šta možete izgubiti? Ako vam pronađem dokument, vi ćete mi u zamjenu dati moj život i slobodu. Jesmo li se dogovorili? A ako odbijemo? Tiho je upitao Nijemac. Tommy se zavalio natrag na kauč. 29. je, zamišljeno je rekao, za manje od 2 sedmice. Nijemac je za trenutak oklijevao, zatim je dao znak Konradu. Odvedi ga u drugu prostoriju. Tommy je proveo sljedećih 5 minuta sljedeći na prljavom krevetu susjedne sobe. Srce mu je luđački tuklo. Sve je riskirao ovim potezom. Šta će odlučiti? Čitavo vrijeme dok su mu se po mislima motale ove očajničke misli, bezbrižno je pričao Konradu, dovodeći naprasitog vratara na rub ubilačkog ludila. Najzad vrata su se otvorila i Nijemac je zapovjednički pozvao Konrada. Nadajmo se da sudac nije stavio svoju crnu kapu, bezbrižno reče Tommy. Tako je, Konrad, utjeraj me unutra, zatvorenik je na klupi za okrivljene, gospodo. Nijemac je ponovo bio za stolom. Mahnuo je Tomiju da sjedne preko puta. Prihvaćamo, strogo je rekao, vaše uslove. Dokument nam mora biti isporučen prije nego što vas pustimo na slobodu. Idioti, ljubazno reče Tommy, kako mislite da ga tražim ako me držite ovdje, vezanih nogu? Šta onda očekujete? Moram imati slobodu da posao završim na svoj način. Nijemac se nasmijao. Da li mislite da smo mi dječica koja će vas pustiti da odete odavde i ostavite nas slijepom pričicom punom obećanja? Nezamišljeno, reče Tommy. Premda je to puno jednostavnije za mene i nisam očekivao da biste se složili s time. Vrlo dobro, onda moramo naći kompromis. Kako bi bilo da mi pridružite malo Konrada? On je odan momak i jako lak na šakama. Mi bismo više voljeli, hladno reče Nijemac, da vi ostanete ovdje. Jedan od naših članova će postupati tačno po vašim instrukcijama. Ako dođe do komplikacija, on će se vratiti i podnijeti vam izvještaj, pa ćete mu onda dati daljnje upute. Vezujete mi ruke, požalio se Tommy. Ovo je veoma delikatan posao i kada taj koga pošaljete zabrlja, šta će onda biti sa mnom? Ne vjerujem da je jedan od vas posjeduje i gram takta. Nijemac je bubnjao prstima po stolu. To su naši uslovi. Inače, smrt. Tommy se umorno zavali nazad. Sviđa mi se vaš stil, drzak ali dopadljiv. Onda neka bude tako. Ali moram vidjeti djevojku. Koju djevojku? Jane Finn, naravno. Nijemac ga je nekoliko minuta radoznalo promatrao, a onda je polako rekao kao da pažljivo bira riječi. Zar ne znate da vam ona ne može reći ništa? To mi je srce ubrzalo ritam. Hoće li se uspjeti naći licem u lice s djevojkom za kojim je tragao? Neću je pitati da mi bilo šta kaže, tiho je rekao, to jest neću insistirati. Pa zašto onda želite vidjeti? To mi je zastao. Da joj vidim lice kada joj budem postavio jedno pitanje, najzad je odgovorio. U Njemčevim očima se ponovo pojavio na izraz koji Tommy nije u potpunosti shvatao. Neću biti u stanju odgovoriti na vaša pitanja. To nije važno, vidjet ću njeno lice kada je upitam. I mislite da će vam to nešto reći? Kratko i neugodno se nasmijao. Više nego ikad Tommy je bio siguran da se u pozadini nalazi nešto što nije razumio. Nijemac ga je ispitivački pogledao. Pitam se, znate li zaista onoliko koliko mi mislimo, blago je rekao. Tommy je osjetio da manje gospodari situacijom nego prije nekoliko trenutaka. Negdje je pogriješio, ali bio je zbunjen. Šta je to krivo rekao? Instinktivno je odgovorio.
Možda postoji stvari koje znate, a ja ne. Ne pretvaram se da sam upoznat sa svim detaljima vašeg pothvata. Ali isto tako i ja u rukavu imam karte o kojima vi ne znate ništa. I zbog toga sam vam vrijedan. Danvers je bio vraški pametan momak. Prekinuo se kao da razmišlja, ali Njemčevo lice se malo razvedrilo. Danvers, promrmljao je. Razumijem. Na trenutak je zastao, onda mahnuo Konradu. Odvedi ga, gore, znaš. Čekajte trenutak, reče Tommy, šta je s djevojkom? Možda će se nešto moći srediti. Mora. Vidjet ćemo u vezi s tim, samo jedna osoba to može odlučiti. Ko? Pitao je Tommy, ali znao je odgovor. Gospodin Brown. Hoću li ga vidjeti? Možda. Hajde, grubo reče Konrad. Tommy je poslušno ustao. Kada su izašli, njegov tamničar mu je dao znak rukom da se popne uz stepenice. On ga je sam pratio u stopu. Na spratu iznad Konrad je otvorio vrata i Tommy je ušao u malu sobu. Konrad je upalio pišteću plinsku svjetiljku i izašao vani. Tommy je čuo zvuk ključa kako se okreće u bravi. Krenuo je na istraživanje svog zatvora. Ovo je bila manja soba od one na spratu ispod i zrak je bio neobično zagušljiv. Onda je shvatio da ovdje nema prozora. Krenuo je po sobi. Zidovi su bili nevjerovatno prljavi, kao u ostalom i u čitavoj kući. 4 slike koje su nakrivljene visile sa zida predstavljale su scene iz Fausta. Margarita sa svojom kutijom dragulja, scena iz crkve. Sibel i njegovo cvijeće i Faust i Mefisto. Ovaj posljednji je vratio Tomove misli na gospodina Brauna. U ovoj zatvorenoj zaključanoj odaji s njenim teškim čvrstim vratima osjetio se odsječenim od svijeta i zločinačka moć velikog kriminalca izgledala je još upipljivije. Mogao bi vikati iz sve snage i nikoga ne bi čuo. Ovo je bila grobnica za žive. Tommy se s naporom pribrao. Utonuo je u krevet i predao se svojim mislima. Glava ga je strašno boljela, a bio je i gladan. Tišina mjesta bila je posve obeshrabrujuća. U svakom slučaju, reče Tommy, pokušavajući podići vlastito raspoloženje, upoznat ću šefa, tajanstvenog gospodina Brauna i uz malo sreće u blefiranju vidjet ću i tajanstvenu Jane Finn. A poslije toga Tommy je morao priznati da su mu izgledi bili prilično mračni.